Tabu coba dengan Adi Boras. Baru itu Adi Bakarra dengan Adi Boras. Masuk Pak, masuk.
laporan dari Pasaribu. Jadi Sony mah dihamuna amang baru. Kontak na hubat kusi. Tamu bak kamu panglobak kay. Nah, tunggu. Sok bahita hula-hulay balgalang kita asal astrohan na sida mida harorot na ro Allah unang lupa na botok kamu par kibotor asal dabba semangat na mamisa kibotir oh kamu manda botok jauh-jauh doa itu hati na saya totok manatapa nama galusiakang alu-alu dari koti sigano pari bola tari Pasaribu sampai mamelusa susah sayuru pandanau totok manaoni posdoro hantu tongtong di Tuhan debataki ibana do tongtong apor satu sampai mamelusa susah sayuru panadau totok manaoni posdoro hantu tongtong di Tuhan debataki ibana do tongtong apor satu oh Tuhan tangihon masoaraku oh Tuhan unang tutal holau na jauh-jauh bereng mak pardalan aku sale
nang raw maabi, mano pa hula-hula. Ba mamusin na hobar to si. Gabi na uli. Tagahoro. Oras. Oras. Ba mamusin na hobar to si. Gabi na uli, gabi rasa namin. Tangatang marsito gutoguan Nang rohat tabe marsito gutomuan Tamagi ta marsi elek-elekan Tudita ima tutu marsi gonggoman Tabodo akan marsi nodon Molosarohan mangulasi ulaon Olong bataban magalap olong Marsia juan sudah nasi taono di hutan ang kita siap budan di parmahanan hahanta panggoaran amatanan inataku belian ibototang para dehon panganan tu pamahita marsi pasupolan molo adong di taon pansalisian ulong mataban polong sai horas mang jalaga behitaon oh nadina opui oputa si jolo jolo tu soba marhula sai elek kita marbor manat mardongat tubu jala burju marhobar jabu horas tu tima dingin sai tu tima togu kita bertahan bersantap sai tu hatta masu horas tu tima dingin sai tu tima togu kita bertahan bersantap sai tu hatta masu siap budan di parmahanan hahanta panggoaran amatan ang tinatahu balian ibototang para dehok panganan tupama kita marsipa supolan molo adong di taon pansalisian ulong bataban magarang polong say horas man jalaga behitaon nadina opui oputang si jolo jolo tu soba marhula say manat mardongan tubuh elek bahita marboru say burju marhobar jabu horas tu tima dingin say firdo tima togu horas martahi marsantap say Tuhan tama masu Udon, hehe mahita siya kudulata. Nabotok kita suhu si habulo na di bagasan. Aki alam mo tarabul rohan na sila marharot taro. kalau jaho odong aki binay ni hasusani rane di hoadiani sai bere kopang jesusi sohong ugut pipasong sohong ugut pipasong
Bege suara oh Yesus, bege suara oh Yesus, bege suara oh Yesus, panjuhon ihuton maaf. Bege suara oh Yesus, bege suara oh Yesus, bege suara oh Yesus, panjuhon ihuton maaf. Aku Yesus Tuhanku, iring-iring malangkaku, patuduhon madalamu, asa unang-unang di luar. Upasahat madiriku, upasahat madiriku, upasahat madiriku, mangihutun Yesus Tuhanku, Rogo au Yesus Tuhanku, iring-iring malangkaku, patuduhon madalaku, asa unang-unang di luar. Upasahat madiriku, upasahat madiriku, upasahat madiriku, mangihutun Yesus Tuhanku, Rogo au Yesus Tuhanku, iring-iring malangkaku, patuduhon madalamu, asa unang-unang liluar. Margogoy maaw Tuhanku, margogoy maaw Tuhanku, margogoy maaw Tuhanku, lamar morsan silang natua. Rogo au Yesus Tuhanku, iring-iring malangkaku, patuduhon madalaku, asa unang-unang liluar. Di Yesus tanodot lang, tahi holong biro hana di pasang, namura luhut ibain to dinaing, nung di sesa utang nido sa tayi, ha biro hamu sude, tarahom madongan tabe, kita orang jorok be, harap tujuan loraro hamu sude. Tuk namonang di jagung hatai, hatai di pake hosen jatangli, iro hapistaran na sumurungi, jupang dopura sude bae noni, kiro habu